Hadin bakaseng kaladawa nakapor syakapor banpenkan ria ek entry tax gate jong ka Asam. Menta kasngi kalai phui tarik naitung arjar apolai. Ka GSM kelat temu banlik penpraik te ka tax gate. Hari ki bor jong ki distrik bat ki pulit ki lapak hang lentino ya ki dekhot ak bakim shimlayu alatsu banlik cek te ka jaka. Hadin ka jimbom yu alat ka GSM bantur lami ka tmaktin hapdeng ki bor distrik bat ki dekhot jong ka GSM. Hari nakaliang jong ki bor distrik lapenti kana syaki dekhot bah kalai tarik nailar arjar apolai. Kinuan ki menteri rangba jungka Meghalaya berasam. Haka sinong kanduli banyak keren halor ketika tax gate. Islam JSM Curab Delang JSM Curab Delang JSM Islam JSM Islam JSM Kenria Mardor Dekat sikit 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 Curab Delang JSM Curab Delang JSM Hantu kim keren dah ketua don Asam don Meghalaya. Kamen i ke kam ketua di Jaka jungi, kanduli wong kam ketua di Jaka jungi. Hantu kam berang. Ya kata bang ni. Ya kata bang kam di bang tahu ni tadi kai betia keren itu hantu. Kata betia keren. Ya kajian yang just a little bit sir. Haba day ke kam awri awra prashlong maki balik pada ke Asam Police Kada want pulang tu. Yes. Ulang baik. Dia ngiru nak liang dia ngi persang. Dia. Bes ni yang kuat penyedan banyak dia. Yang kuat agravate. Yang kuat. Apa ni apa tentang? Bahar cakap. If the government of Meghalaya the people of Meghalaya, let's go together. Because we are not taking any problem for it is being we discussed want at a to get a higher solution. Sao si wong wah perdi ke jing temu guyong i hadin gi jing ki go per na chimi ke senjam go her lai penpra lai pendu pendam go be krat i rek Asam Force handre go sao si wong wa na kaliang yong ki district administration tingkat bagi force yong ki Meghalaya depan senge gi i hai tai hapo chnong kham hapo chnong namdong dekat luti gi i te handre de perchang hi wow yatur itia handre demi no ke jing kelam wa nakaliang kamu ang presiden tu nakaliang yang gini nakaliang yang di district administration nakaliang police department da pentip kici wa hakale terik yang ni benai wan daw em no kajingi chem RGCM kerpang di menta witai thir ya kani ka jinge yang pajba ku em hati po chnong khanduli ti kamu dep kelam che wala kani kale terik nakaliang yang gini CM arngut la demwan gi la demgi gi we garai remove la ne ukendria ya ketika entry tax gate itu kejingnya ki umem mayu khang umem mayu penduk pendam umem mayu ka uti handai kejingnya ki ko jar handai lanne khang uti pi handai kenmo wachisen arsin ye pi khang uti handai dang em gapor mulai turi demi disenya mulai penpra ya ketika entry tax gate ko em haitai tawa bo ceket ke Asam, peman ke ceket bean dan ke ceket ko man percaya ka reti sencar yang ke Jela Meghalaya ko bo apur sam yang ke senong kanduli kam rati belangwara orang hab ko ke area untuk area ko ya kajaput kita dah te ya gani ka kam ikam ga sen dah hiari emerging semua mulai pihak pra ni produk pedam yang kita ga ceket naida wa ka sarkar da bo tengo na ko por da ongoy i wa urmu fika andrei yoimam kat opte i nagaleng sen ni da yeri da mana poi haga chnong namdong da yang ki magistrate bat ki police force te da ya klam da kanagi da dente man da ya forum man kana demi kita kejingnya klam wa i kam ke sen da i ga i ya ka kular wa kat kam ka jing ong naga office yung deputy commissioner wa kali tarik dan ni lamto ahli tarik dah ni tiaw dong wan dong ya cham ki arliang ki chief minister teto chief minister yung Meghalaya wa chief minister yung ka Asam ko ya klam no ya ga taiga ceket ko emtai but harjo por le ya klam langi haji to wa upur usam yung ka Meghalaya wa ka Asam lembaga regional committee ko wada kita set up ada sarkar hajo por yo ile Vietnam wau chairman yang ke regional committee wada ongu wa ya gini kam di dalai sekmat ya cha ai katukan ipo